بطيخ جميل قوي. بابا يا بابا ادينا بطيخ عشان ناكل. ها خش هنا عشان اعمل لك بكره مفاجاه حلوه قوي هتعجبك. هتديني مش حلو حبيبي يا بابا، انا بحبك قوي خلي بالك. اديني بقى بطيخ. لا ما تخافش، ده انا اشيله لكم وانا مش هاكل اصلا. ماشي ده ما هتشيله لي بكره، بس ما تاكلش حاجه عشان ناكل مع بعض بقى. وانت يا محمد تعمل ايه كده؟ بابا عايزين ناكل بقى بطيخ. بكره هوديك حته مشوار انت ما رحتش قبل كده، خش نام انت بس. ابوك معاك مشوار حلو. طب حلو ده. ماشي برضه انا عايز اكل بطيخ. البطيخ ده انا مش هاكل منه لان انا مش هقدر اكل من غيركم. فانتوا روحوا وانا اسيب لكم البطيخ كله بكره الصبح واخش كله. ماشي يا حبيبي احلى اب. بلاوي سوي الواحد مش عارف ياكل البطيخ اللي هو جايبه. يا اولاد يا اولاد انا جبت لكم بطيخ. عليك يا بابا جبت لنا البطيخ. يلا نفتحها. ها ايه البطيخ؟ ها ايه البطيخ يا اولاد؟ حمرا ولا قرعه؟ ولا بقى تطلع حمرا ان شاء الله. حمرا لا عادي حماصه نصح يا ابوك. وانت اهبل يا محمد، حمرا ولا قرعه؟ بتكلمني كده. لا دي هتطلع قرعه. قرعه ما انت عارف ابوك هيجيب حاجه قرعه. ايه ده؟ انا مش عارف. هي طلعت حمرا يا بابا، طلعت حمرا. دي حمرا حماصه؟ مش قلت لك هتطلع قرعه؟ ده طلعت قرعه. قرعه يا محمد؟ طب انا كمان قولوا لنا دي حمرا ولا قرعه، انا مش عارف. مين؟ مين اللي بيرن الجرس؟ ده مين اللي بيرن دلوقتي؟ الله احمد. اول مره اشوف حد يخبط على حد ولا يجي له دلوقتي. اوبا يا الحقنا قبل ما اجي. انت جميل قوي. اخيرا ده انا مش عارف ابو عبده كان عايز ايه دلوقتي. خدش اكل البطيخ. ايه ده؟ البطيخ راح فين؟ ده مش هنا. امال مين اللي جاي؟ شكله حبيبي يما. ازيك يا عم؟ عاش من شافك. خليك يا ابو محمد والله العظيم كان ليك شوق يا راجل، ليك شوق. ايه ده حماس؟ ازيك يا حماس؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا عم عامل ايه؟ مالكش انا في العيد. ما شفتنيش في العيد. كل سنه وانت طيب يا حماس يا حبيبي بمناسبه العيد اللي فات، معلش بقى. ده كله ليه يا عمو؟ شكرا. حماس ابنك ده لذيذ جدا يا ابو محمد. عسل وجميل والله العظيم بحبه الواد ده. يا محمد شايف عمو التاني قد ايه وانت لا يا عمو اداك الفلوس دي كلها؟ طب انا رايح له انا بقى. بابا انا عايز فلوس يا بابا. عايز فلوس؟ ماشي. ابنك محمد ده قليل الادب. تطلب من ابوك فلوس وانت صغير عشان تطلب من ابوك فلوس. سامع عمك بيقول ايه؟ جبت لنا الكلام يا قليل الادب. انا اسف يا بابا. ما تعلمش عيالك كده يا ابو محمد بالله عليك، ده عشان دي قله ادب. اسمع كسفتنا الله يكسفك. يا رب انا عايز فلوس، عايز فلوس. سبايدر مان جه عشان يديك فلوس 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 فلوس. ادري يلا سبايدر مان. ايوه سبايدر مان جاي عشان يديك فلوس. كويس اوي سبايدر مان جايب لي فلوس. ايوه يا عم جاي عشان يديك فلوس، خد بقى الفلوس اهي متاكلش دماغي. يا سبايدر يا مان هات. والله انا بعزك لله. الحمد لله المهمة تمت بنا جاي. بابا هخلي لك سبايدر مان يظهر هنا؟ يعني انت يا عم الناصح هتخلي سبايدر مان يظهر دلوقتي هنا؟ يا عم مالكش دعوه دي بتاعتي انا بقى. طب وريني. شكرا. اظهر سبايدر. سبايدر مان جه، حد عايز حاجة؟ انا موجود هنا. في حد سامع بيجيب سيرتي؟ مين اللي عايزني؟ يلا انت طلعت معفرت بجد. فكرني انا اجيبها منين؟ عاش عليك كده يا سبايدر يا مان. يو بيو بيو بيو. الواحد ينام بقى عشان ايه النهارده فايص خالص. Here we go! Oh, it's so steep! Whoa! Oh my god, look at the fall! We're flying! انا فين انا فين؟ الحمد لله ده كان حلم انا سليم. الحمد لله الحمد لله. نكمل نوم بقى. يا بابا الحق ابنك بياكل اندومي. حماصه ابني بياكل اندومي؟ ده انت مقطم معايا يا حماصه. سيبكم والنبي الاندومي ده وحش محدش ياكل منه. يا حماصه انت بتاكل اندومي ولا بتعمل ايه؟ لا يا بابا ده انا فاتح لايف يا بابا عشان انصح الناس ان الاندومي ده وحش. مش بتاكل اندومي؟ انصح الناس ياكل اندومي يا ابي. اخوك محمد اللي قال لي انت بتاكل اندومي. اخويا عارف ان انا باكل اندومي؟ ماشي يا محمد. ده انت مخطين يا محمد النهارده. تعالى لي. اخويا ده مش كويس.
منه لله بيظلمني بهذا السم. عايز اندومي. سبايدر مان اللي بيحاله منيات فين؟ سبايدر مان جه وجايب معاه الاندومي يا حماس. انا جيت لك يا حبيبي عشان جبت لك الاندومي اللي انت بتحبه. ايه ده؟ سبايدر مان جايب اندومي وبتاكله كمان؟ ده انا كان نفسي فيه. لا يا عم انا بهزر معاك، انا جايبه لك انت. امسك خد الاندومي بتاعك اهو يا حبيبي. الله انا مش مصدق نفسي، انت جايب لي اندومي. ايه المهم تمت بنجاح. يا اولاد محدش ياكل القطه دي عيار 24. انت تقنعني ان الطماطم دلوقتي يا بابا بسعر كيلو الدهب؟ دي بقت اغلى من الدهب. نفسي حد يقرب لها. بس مش حاضر انا مش هقرب لها اهو. خدنا الطماطم بنجاح. واحد بقى يشوف القطه. ايه ده؟ مين اللي كل القطه دي؟ لازم حد كل حاجه. انت اللي كلت القطه يا. محدش والله كل فينا حاجه صح يا محمد؟ يبقى انت اللي كلت القطه. شوفها تكون وقعت والله في اي حته. انا اللي خدت القوطه دي. فكهم بقى يا ابو محمد عشان اديها لك. يعني انت اللي معاك قطه يا سبايدر مان. مش هفكهم. اتفكوا عيال. ايه ده اخيرا؟ ده كله عشان قطه. اتفكوا. هات القطه. ما تعملش كده تاني يا ابو محمد. خد القوطه اهي خد. الحمد لله القطه سليمه الحمد لله. ايه ده بقى؟ الحق الحق. ايه في ايه؟ ايه ده؟ يما ايه ده؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ يا ده مضيع يا ده ده مين جزيت بسرعه. لا ان شاء الله مش هتموت يا بابا. ده تعبان كبير قوي يا لهوي. يا ده ابوك هيموت. ابوك هيموت يا حنان. خاف ابخبطك انت. لا 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 الله. سلام لا اله الا الله. والتعبان لا ابويا. نشلت يهبل موتني يا محمد. حماسه انت قوم تغير الفيلم ده. عايز ريموت؟ طب ما تجيبه لنفسك. ماشي انا بقى خليك تغير غصب عنك. القلم السحري. يا قلم خلي حماس اخويا يعمل اللي انا عايزه. الله ينفذ. حبيبي جميل حماسه. زياده الشنطه بتاعتي. الشنطه لنفسك يا. ماشي طالما انت مش عايز. بقول لك يا قلم سحري خلي جوه يجيب لي الشنطه. الله ينفذ تحت امرك. حبيبي عايز شنطه؟ خد يا حبيبي. احلى شنطه اهي. امسك. يبقى اي حاجه تاني لو عايز اي حاجه اقول. حاج قوم شوف عيالك قلبناني ما بنات يا حاج قوم لهم يلا. هما فين؟ لم شبتك يا حاج. ايه اللي انت بتعمله مع عيالك ده؟ يا حاج يا ايه ده؟ بقول لك في البيت. طب انا جاي. الله على البطيخ. بابا انا عايز بطيخ يا بابا من البطيخ ده. معلش يا ابني انا اسف عشان مبقاش فلوس اجيب لك بطيخ دلوقتي عشان داخلين على عيد الاضحى. يا بابا ان انا قلت لك على حاجه وانت معكش فلوس. عادي انا هجيبه لك اول ما ربنا يكرمني واطلب بفلوس. انا هجيب لك انت نفسك فيه كله. انا طلعت وحش قوي. انا ما كنتش عارف ان انا هبقى كده. مش في دماغك يا حبيبي. كل اللي انت بتتمناه انا هجيبه لك. انا اسف يا بابا انا هقوم امشي. الحمد لله ده خايف عليه. الحمد لله كان عايز اغني 100 جنيه ولا 150 جنيه وبتخصم. الحمد لله. يا تخف لعبكم يا. لا ما تخافش يا حاج عيب عليك. يا ده هتخبط حاجه في الشقه يا. عارف العيال اصلا مسميني مقضينا جيلي. انا جيله حبيبي يا مقضينا. كسرت يا. ما تقفلنيش والله مالك والله مالك. يا محمد روح اعمل لي كوبايه قهوه يلا. حاضر واعمل لك القهوه اللي انت عايزها. عملت لك احلى قهوه يا عم. جبت لي القهوه يا ناصر. تشتغل يا ولد. بابا يا بابا ماما بتقول لك خد الورقه ديت من الطلبات بتاع البيت. هي دي طلبات البيت؟ شكلها حاجات قليله. ادي 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 ادي. يخرب بيتي. دي طلبات بيت ولا طلبات سوبر ماركت؟ شايف ايه يا بابا ايه الحاجات دي كلها؟ هي بتهزر ولا بتتكلم جد؟ ادي
دي حكينا نفتح سوبر ماركت كده، مش هنفتح احنا حاجات للبيت. ليه كل ده؟ طب هتعمل ايه يا بابا؟ شكل امك نوايانا ان انا اموت ناقص عمر او اموت بدري. انتوا هتجننوني لما اجيب حاجات دي. احنا كمان كنت شايف ماء. مش عارف كاتب لك حاجات كتيره قوي. ده ايه ده فعلا؟ طلبات مين دي مين ولا مين؟ واحنا هناكل الحاجات دي؟ عايزين نرجع ورا، عايزين يخلصوا مني عشان شايفيني عامل شوشرة، بس انا بعترف ومع واحد لمت مسوي الكون. مفيش احلى من القعده الجميله دي، الواحد قاعد يتفرج على التلفزيون وياكل لي. محمد يا حبيبي قوم ارمي الزباله. ماشي اهو من الزباله. اوبا، هو الواد ده بيجيب فلوس منين؟ بس جايب لب كتير. لا عيل فييس. تعود بقى. يا عيني ده اتصدم. يا عيني ده اتصدم. ايه ده؟ لب خلص. عشان بعد كده تحاول تجيب لب تاني من غاية قليل الادب. ماشي جيب لب من غاية ابوك. اخيرا عملت الاندومي اللي نفسي فيه. اخيرا. تقفش عندك بتاكل اندومي يا بابا. يا حماسة يا حبيبي في ايه؟ بقى انت اللي بتاكل اندومي اللي بتضربنا وتقول لنا غلط. انا بقى اقول لاخويا واقول للناس كلها ما تقولش لحد يا حماسة يا حبيبي وانا هظبطك. عشان ما اقولهمش عندي كذا شرط عشان انا اكل الاندومي بتاعك. كل اللي انت عايز تاكله ده اندومي. هات الطبق. الاندومي ده جميل قوي. كل وانت ساكت بقى كل. بابا انا هخرج مع اصحابي. بتشرب سجاير يا؟ لا طبعا ما بشربش سجاير. طب واصحابك بيشربوا سجاير؟ محدش من اصحابي بيشرب سجاير. طب قول لي حاحا. طب بقول لك ايه؟ علبة الكليوباترا بكام دلوقتي؟ ب50. عرفت بقى منين ساعة؟ يبقى انت بتشرب سجاير. انا اللي بجيبها لك على طول. هو من حد غير بيجيب لك سجاير؟ صح برضه كلامك مقنع. طبعا متأكد ان انا بشرب سجاير. عمرك شفت اني في الماضي بشرب سجاير؟ ما بتشربش سجاير. طب انا بكلمك باسلوب حلو مش عاجبك. انا كده هو يا بابا. انا عليت الادب دي اللي بلبسه ده. مخنوق وخايف بقى عارف ان انا وقعت الفلوس ويضربني جامد. مالك يا محمد؟ سبايدر مان جاي يساعدك. ايه ده سبايدر مان؟ عشان وقعت 400 جنيه من غير ما اخد بالي. خلاص ولا تزعل نفسك، انا هقدمهم لك. خد احلى 400 جنيه يا عم. ايه ده؟ اهم حاجه انت ما تزعلش عشان انا بحبك يا محمد. انا مش عايز. خد كويس أوي يا سبايدر مان. انا بحبك. انا بحبك قوي يا محمد. سبايدر مان في خدمه الشعب. سبايدر مان الغلابه موجود. يا بابا الحقنا بيوصل عفريت. في يا حماسه انت بتهزر؟ عفريت. في حاجه يا بابا؟ سموا الكاميرا يا ابراهيم. يا بابا الحق. ايه في ايه؟ امك ماتت؟ لا بعد الشر. عمتك ولعت ومش ده الموضوع برضه. امال في ايه؟ الميه قطعت. انت ما عندكش يا عم.